Ninkethi nkatho na nchoneni kugwatanira na bautu ekire nteto chietu cha ruthemwe na arua iri tariki 23 mweri ni jwa Disemba mwaka ni jwa 2025 amwe na nteto ira nkureterete ni Gereto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akuru banjuri igembe kuorota bunge ne kurega gutetero kariabo wamba bwandithia bakiuga bakandamana kwethirwa thirikari itichokia ndithia iria ciairwe. Akariba amwari nkomotigania West gotetane mpitho kiro cia njogu bakiuga thirikari itikubare ya bwega athara imira biao. Arimi athiroga itikwa mukira mashini ya kinande ya kuthima kawa kuma kire thirikari ya kaunti arimi bagikatha thirikari ni ontubwa kuriukia urimi bwa kawa. Kirima karika 2025 turemurika mwaka jumwe jwa DP kende kina ndionga cheo Munyoro na Irunduni. Mwana nireto mathithio ne Purity Richard na ningeto Maureen Kinya. Akuru banjuri nteke kuma Egembe Central na North ni borotete abunge Bamero ni ontobwa gukira kwao kagitenega Kamero eromeri ne mpitho kiro cia maitha na wamba bwandithia. Bakiaria barigi karone kiao turu ni bachietete kwandamana mwanka garone ya rais kwethirwa thigonkweze ikare kathirikare itaingia wira ne bwa guchokia ndithia Chamero gukurukira wira ne bwa Minister Wokaria Kipchumba Murkomen. Marion Karugi ni agutwambiria. Bani ya kurubanjuri ncheke ya gisio kia ubunge kia Egembe Central na Egembe North bakiaria wendera bose manite garune ya turu na kuonania banyamarite kumania na mpithukiro cia maitha bakiorota abunge Bamero na kuwa bati kwariria mpithukiro ici itirite ndobo barani arithi batete otoro na ndithia cio kuiywa tutaita kiyume na thirikari na tukoria tukorera ntuko ciondea ana beto bakiorwa na ngombe cia eta no tie mundu tuibe kiroketo thirikari ato tukathiata wene makaindi ake yaringi na nitugona ayumbe beto bakiri ayumbe gutothure ayumbe 11 tubwere kura eyubo na bwete obisine na bwete we na maza ya orere na maza so ntetunda ya orere na tukuria ayumbe beto bore ni bakuona batu ni tuthirite tukanana KPR twari niyo yonthe ni rathirirwe ithira rimwe ikithirarwo githakene kuu kwenda kuria thirikari na ayumbe bonthe Bamerwa ayumbe 11 bara bathuria kure otweka Mumeru kuma bore mwanke ombe atethwa na agikithakene kio yani kiriro kia Meru ndike ingwe kikare kuingwa Meru bakumia na ayumbe bonthe Bameru baende ne thirikari ya Kenya Kwanza ni bawite bakabwithia maandamano ya thiri mwanka State House uswa Kyoto kethira thionkuye kathira ndithia cio itacoka twira thirikari ndi mwanka thai batuka tukubanga njira ya kuria maandamano no tukenda tuthikirwe kethe bagore mano tuthikira batu tukeya kuria thionko tuteraibwa mantu ya kuthiata ng'ombe cietu na ikuya ora cieru ikeya tukithiria thionko tukandamana mwanka Nairobi na ayumbe na abu bugarea na tukandamana obisini haya ya Meru yothe tukienda kuria nimbi twabuthurire tu na twabuthure butukaria igageze kwa mundu wa atua tugutegera icietu no no twere kura atwetegerie tunengo esila tukapambanda samburu nya batu tutubwai kethira iya kora iya yorwane kethi buthirikari bukwenda no ntubagare otukulukira batu tukandamana no ntu batu neka tukandamana tweregerete ikulu no ntu niti utebio tutethia bakiaria na muthuro ni bauritie thirikari bathiatire kona mpithukiro ikuthira buru na ndithia cio coka na kethira tiu barua batitindikirwa kuwa tutam baitia wathinene katoko wa tutam
na anto beto boro ibakathira kathai turona yumbe beto nabo kaba kuthiro kabakiwa tu tamu na rieto re tu tamu na bate kwaria manto yarayo nde kuthithika ke batue raia batue into bieto bietete ko una ata tukawari rieto tu tamu na tutekuona otete ke thirikari. Nkiripotera Weru TV kumembe Mbitawa Marion Karugi wa Naftali. Akariba mwari wodine ya Nkomoti Gania West ni baguteta ni kiria bakuga ni kuri wa mbecha inka-ini thirikari ikiringithanwa na athara iria bekirwe ni njogu mieri 3 mithiru iri kwenyange imera biao ni baezanite mukana jwa ntuku mugwanja batarirwe gitumi gya kuri wa mbecha inka ikwethirwa tiu bakandamana obisine mwanya ni kenda mateta jao jategerwa. John Thiga ni agutariria. Babu na Karina aturi bantura ya mwari ira yegondi ya Nkomo giciko bunge atigane West na muthuro munene bakimeneire thirikari ukurukira ronwe kenda bires nonto batubeja tukaitura barito nyuma ya njogu kwenyangi ntobio mieri 3 mithiru na bakuwa barito tubeja tutomba kugura kinya kibanga gikuru bakiwende kinya batikomenyibe wachokia na wana bao cukuru mwanka tukwata twatumirwe mbecha o muntu baraba ingi ndiona batumiri 2,875 nkarigara muno kethira kanjou ebithiritwe kithimi kirege taya aria munda ikaria kithimi gitekuluka arago kuriwa 2,875 nendere kiriro gietu iki jai marei kana ithigo nkwantu barejagwa kana uma imbibi biendelete nuntu uni nkuthugania na ukethira igwo kuri mbecha ira ciarilisirwe nigiti na gwatwika kuri antu baraba kuyambia yu barariro injo bongo bakethira ote marei bakuriwa genuine mdene yo kwantiga chengirie ganara 50 jathaya twetete ocoke kinyana skuru January kinya biranda bati kwendia kinya biranda renge ko babyo mbeca mbene biriara nkendia njo ni egangirie na bibia thirire kinya mwana u ngiri na 875 re ne omuthiviria shopping ari ne ko boinya transport ari kana ifi karia imbibyo byongo njo wethimite ngiri na 875 inara barutete mukana wa ntugo mwanja utigiri bakuthikirwa kana bero imbinonto bakorwa tubeja tuka yugu na waya kwethura tu bakarutha maandamano magire ntere inu bathungiro bichini cio kenda tongere babathikiria itukwa KWS na department yu wildlife ntuko muwanja bethira batatu menyethia kethira uma bature mbecha cieto bwega tukabethia maandamano na itokwenda report ikinyele kinya president narari nikinyele kinya ngavana wetu anene betu bonthe baikwe kiriro ki nikenda batusugulikira na tukarego sugulikirwa mantu na ya compensation yerario thai batue tukathithia maandamano ya manene muno na tukandamana na tugetanya kithai kwa president tugeta kuo na araba kuga bakaria kuthikirwa na njugu ino chingiro irongiro KWS bajitwikithia muchau kinya babechokerie nkatho njo ni baingire ikare kwao ikeja utwangaire bia kuria bietu tware miture thino theri na tunyamara otheri batu tutomba utura kunyamaru injo na watwika batithikira makaya yetu ende mwankira u kabanya tuyukietagalia ringi ara tukona utethekera njo ujere kuingura tukoraga na ciendelea batu tutetekeria kuri wa impara tukwaciuraga kinya na megwe na bionde bira twatumira twaciuraga itetekeria uturethia mpara na ibuo towo iripotera ntho cia Weru kuma wondi ya Nkomo tigane West Mbitawa John Thiga. Nyuma ya Profesa Kithure Kindiki kunyuithwa muuma na kujukia kanya ka munini wa Rais Rigathi Gachagua hari kweberwa baingene bamwijeza mtu omukiru na otiumba kuringa siasa. Kindiki nonekanite kurita nkobia yo kiri na gutonya siasene na maguru jojaire akigerana migwe na Gachagua kiri ndiunga chomono kiri mutaratara jwa empowerment program kenda kurikithia uchamba bwawe siasene mweri muthiru ne arunga meri ejamu siasa unganete gutongeria kampeni chia Mbeere North na arele wa muthende wa UDA achindire Karish wa Rutere Ruregani. Martin Mugambi na ripoti eje kire Makarika 2025. Wanka umwe nyuma ya kuthongero bichi na kunyuithwa mumata munini wa mutongoru wa mugongo wa nthiguru ya Kenya.
I, Kithure Kindiki. So help me God. So help me God. Wakili ataijikene na agituma muboreri aratuika muringicia chao ukathwana kugegweta rinene ndeni ya nthiguru ya Kenya. Wewe Goliathi, wewe ni one term MP. Wewe Goliathi ni one term MP. Na uachane na mimi ukiendelea kunitusi. Wewe mzee, wewe nitakuvua nguo. Kithurwa Kindiki profesa athungirite barabarani na nkinya mutaroni woringicia jana gutuika mucia cha wa bairi rori na inya mono ndeni ya nthiguru ya Kenya kuma kiri mutongoru wa mugongo. I've been your political student for nearly 20 years now, and nothing in the political space has helped me to pick up lessons more than the years that I have worked and served around you in various capacities. Ni leo si leo, ni leo si leo, Wamuthende ni fire si fire, mtu mungwana, mtu ana kisirani, mtu mcha Mungu, mtu akona maono. Kindiki akionekanaga misafarania cia cha iringoni na nkinye guru ya nkali cha purando cha kithirikari kameme na nkinye imumu ya kithirikari bike murutaga na kuonekana mwonekere unge wa gichia cham. Hata sisi tunaheshimu viongozi, we have no problem, lakini mambo ya uchokozi na mambo ya bure na matusi hatutaki, na wakiganyanga live wire watachomeka baya sana. Yes, they will be burnt beyond recognition. I'm telling you. Ringini bwachia chana uthiurukini bwake ndeni ya nthiguru ya Kenya Profesa Kithure Kindiki aragwate gwetana kiugo empowerment kiugo kira kithiurukaga na gukiria barabara nthi na mono Kindiki araithagiria ikundi mwanya mwanya maturani ma nthiguru ya Kenya. Unaona kuna welding machine ambazo Mheshimiwa Kareke ametafuta kutoka ofisi ya Rais. Posho mill ziko pale. Mheshimiwa pia ametafuta kutoka kwa serikali. Vijana wetu leo watatoka hapa na posho mill. Turai erundu ni turai arenkiru turai taijekene na manto amigarurite na gutuika kiringo na nkinya kirikano kinene. Profesa Kithure Kindiki aratuikia erundu ni gikaro na nkinya kirikano kinene kia kirima gya Kirimara. Kanithi, Embu, Meru, mutakuwa katikati ya hiyo mipango. I want to ask you to work together with your leaders. Na msiwe na migawanyiko, sijui hii ni county assembly devolved, hii ni national government. Hiyo mambo migawanyiko haina maana. I want us to have a coalition for development. Tufanye coalition ya development. Kuna watu wameanza kufanya coalition ya siasa. As we are not available for political coalitions. Rundu nirere chiache iraringwa arietwa Kithure Kindiki riratamba thina mbere burarua na nkinya chiri cha kithirikari irarirwa bantu agu. Ni fire si fire, noma si noma. If some schools don't have enough teachers, that affects quality and relevance of the education system, isn't it? So we used to employ 4,000, 5,000 teachers a year. You're learned people. You can go and find out how many teachers were employed by government in 2023, no, not 2023, 2021, 2020, 2019, all the way. And I put it to you, no other administration has employed as many teachers in primary and secondary school than the administration of William Ruto in 3 years. Profesa Kithure Kindiki akionekanaga na murugamo wake wa gichiacha wa kuthetera na nkinya gukurira metho bara bakoregana na kurwa na thirikari na nkinya gukandana na nthu cia thirikari. Yani kuna watu wanatusoma ujinga. Hata hiyo miaka yote tumengojea, hakuna mtu alikuwa anasema one term.
Moja akamaliza akaenda, Kibaki akamaliza tamu zake akaenda, Uhuru akamaliza akaenda. Saa ile tumefikiwa na serikali, ati watu ndio wanaanza kutuambia one term. Wakwende wasikwende, waende wasiende. Nimogwetekera marume orege moka roko na moko mera kumelia maumelie ithedo ya cio ngimoka gakadua gatheri magoka makarumana makaruma Kindiki makaruma William Ruto Muthia Kindiki woyo kiri mwanko mwoyo akarite obichi arionekana ari mutongoria wothi na mbere nkinya muringichi achori nkuma ti kube chia chachi mbere no thimu ikirite gatagati koringibwa chia chandeni ya nthiguru ya Kenya. We have enough money for electricity. I know some places kama hapa Tharaka connectivity iko chini, but also the other constituencies in this region, various areas, connectivity is also down. I think some parts of Lower Imenti, some parts of Gembe, Tigania, we have disparities in connectivity, even Bori. We have enough money and we are going to connect as many homes and schools and institutions with power. Kiri potrande to chaweru rugono rwa mwanyambi tagwa Martin Mugambi. Rigathi Gachagua ari kweberwa gitene ja munini wa rais na ambiririe gwika michemanio ya gisiasa kwawe wa Munyoro. Akenya ne baumire kona mwanya kumuigika akiboneria uria thirikari ibainyiritie na niwe ukabarito kombone. Kindiki kinyawe atatigirwe nyuma hari ambiririe gwika michemanio Karen na kwawe Irunduni Tharaka nikenda kuongera ugwati mbaru bwawe thirikarine. Michemanio yezi yonthe ni ya kuthimana kadhalika kenda kuona nunchamba ya Kirimara. Morgan Mwiti na kumurika ndionga chewa Munyoro na Irunduni Kirima Karika 2025. Nyuma ya Profesa Kithure Kindiki kuthurwo jamunini wa Rais Rigathi Gachagua kweberwa na bangi ni mishemanio kathumba kwawe Irunduni. Kirimi chamani eji Profesa Kithure Kindiki na athirite mantu jamaingi jara thirikari ya Rais Ruto ikinyaniretie. Tufanye coalition ya development. Kuna watu wameanza kufanya coalition ya siasa. As we are not available for political coalitions. But any person who supports the transformation and the development of Kenya is welcome to join us for the moment. When the time comes to make coalitions for politics, we will do ours when the time is ripe. Mimi naomba tushirikiane, tusiwe na migawanyiko. I know kuna waheshimiwa hapa muko kwa viti mutapinga MPs. Si ni kweli? MPs wengine wetu watapinga maseneta, watapinga magavana. But I want to request you, for the time being, let's just be patient. Tusukume hii maneno ya maendeleo just for about a year. After that, the second year, huko mbele, we can now do our camps and disagree politically if we must, agree with those we need to agree with. Kirimi chamani eji Profesa Kindiki nkurukina athirita urantere cha Mount Kenya East ikugunika kumania na thirikari nene. Some places kama hapa Tharaka connectivity iko chini, but also the other constituencies in this region, various areas, connectivity is also down. I think some parts of Lower Imenti, some parts of Gembe, Tigania, we have disparities in connectivity, even Bori. We have enough money and we are going to connect as many homes and schools and institutions with power in the next 2 years. Kanedi, Embu, Meru, mutakuwa katikati ya hiyo mipango. I want to ask you to work together with your leaders. Na msiwe na migawanyiko, sijui hii ni county assembly devolved, hii ni national government. Hiyo mambo migawanyiko haina maana. I want us to have
a coalition for development. Tufanye coalition ya development. Kuna watu wameanza kufanya coalition ya siasa. As we are not available for political coalitions, but any person who supports the transformation and the development of Kenya is welcome to join us for the moment. When the time comes to make coalitions for politics, we will do ours when the time is ripe. Mimi naomba tushirikiane, tusiwe na migawanyiko. I know kuna waheshimiwa hapa muko kwa viti mutapingwa. Na wale labda watakwapinga mumewaita wakuja hapa. Wengine wenu MCAs mutapinga MPs. Si ni kweli? MPs wengine wetu watapinga maseneta, watapinga magavana. But I want to request you, for the time being, let's just be patient. Tusukume hii maneno ya maendeleo just for about a year. After that, the second year, huko mbele, we can now do our camps and disagree politically if we must, agree with those we need to agree with. Rutere rungi na nyuma ya kweberwa jamunini ya rais Rigathi Gachagua na mbirite kubangania kambi yawe na njira kuthithia michemanio kwawe nterete wa Munyoro county ya Nyeri. Atanira nende Amiru wetigiria by the end of this program. Kangachoeba Matiang'i, kangachoeba Kalonzo, kangachoeba Gachagua, kangachoeba antu bangi weba manatambea ba yunjini antu abonde tuture abompunge kuba tukusebeni tuwatanire tuone atu moment ira tomba kuibanga tumuishi well na atu tuendelee tungangane tutimane raia baringe kura akari mwanya amuna bu ibaritete merio nkurani igurure anteto iji Mo support antu bonde baraba gweta kwa Munyoro kana antu baba gweta kwa Gachagua. For example, ntuko ithiria je to kuona Kenya anto chone train and delegation yewe areta nara wa Munyoro. So inkugatire ingo support ithiria reu nonto nara muntu akorecognizewa ino abati gweta. Kwa batwe ito support antu bonde baraba retero wa Munyoro. Janto chia tongeretie nonto ntukwera kira ito ari State House to chio arumere kuona ke breaking news. Kwa tueka kira ito watu consult tochio ageta State House kinya tochio na batikuthana wa muzi bwawe bwagweta wa Munyoro izo kamero kwenda kuriria kiririga cio tongere wa Kenya na ikekwa gakonene kagita karea tuguchwa maendeleo ya kaura so ninkuga antu bara bakonda ibate bageta wa Munyoro ibatiga kurigerwa ibeta wa Munyoro wangakinya rutone mero county ni teta kura chiomba komirungamira tira non tukwe mantu tuonire na tukwendelea kuona itwetangirite lakini mantu amu kironda eke na gikanenea na kaba nakyo twagechereria ndawa mapema non tukuri section ya antu batharaka araku kanyereka pai kwinirwa geka mbere bwega kiringairwa nkutha ndamu kila kitu lakini twanyirite kuona ende antu kuri antu bakai bao bakwenda kuuma kiongo kidora gitu kwenda kubariria bachoka rainini banjiritie gupotosha antu betu batharaka bakibairana ara tukuigwa ngugwitwa ko Munyoro kire antu bara bakumaga bakathi gucariti mwana wetu ki wa Munyoro ni ona antu wa Munyoro ki tharaka wa Munyoro no gatuko wi Munyuru baba kuthiko wa Munyuru so nuntu bwaigi mono ukaumaga kagita kara tharaka tutwire tutono tongoria tutona nkathi ya utongoria yeguru kagita kara twagwata irio kuona antu bakumaga bakaruana mirango ya nyuma bakathi gucariti community yetu kiri wa Munyoro. Morgan Mwiti, Weru TV. Etana mbere kurumira nteto chetu tugicokera tukabumenyithia rugono ruria ayuthi bakuma kaunti ya Meru bethirite bagituma iromba gukinyira Profesa Kithure Kindiki. Uni mithika Linturi na family yakwa kankwenda kuoya nafasi kuishi Ameru ponde
akenya bonde onara bari bigonko mbega ya Christmas na kibari kana sana atirene itubwiri kwa responsible kibara ba yuti bara ngari bara barene kibara beterete wikia ana skuru inge oito wirirwe uciara kwa Yesu Kristo na njira responsible nontu na manjukumu na ndombe thiri na ngwataniro iteneri na muno kinyakire antora bange biashara necio cia siasa ciorimi bamenye tukiritanguira twinacio Murungu ni wa maana niwo twikite na twithire turina wendo na kweria kuhakikisha tuturanira ura Murungu akenda turianira bwega. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethite magoriko gwethia kugwethia kire mabati jonthe. Kenera ofa cietu special cia thigonko kire factory kire mabati jonthe ja tile profile, ja Germania tile, Jamis tile, Espana tile na Roman Jamii tile gauge 28 mate iria gweta kuma magana jana na ja kibao na nanderi uma 680 ya kilomita, gauge 30 mate kuma 680 na ndene 600 ya kilomita, gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 455 wa kilomita. Ukenda mbeshe ciaku ciurere goro jatoie murangi turiongire na arua no kenera ofa cietu thigonko neje nawe mumero akiuga murejo na inchoni okoroba mwato aja Rhino Mabati twethire tutwekuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire kire industry yetu irere kithoka njirani ya Meru gwetaroire kana turingire thimo namba 0729 628199 kana 0740 229609 Ameru ndegwerere mbere ng'ombe gekaragua. Rhino Mabati, mabati zetu tukaria bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi no kanyo chai? Kinya uni ntenywa kwika mochama yuto matukangite ngachirewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha turugiro nai. Lisha? Othai. Ndabu. Kunda karia ka. Naoni. Kinya gono kwenda? Niyo go. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Mama Kanana, miuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni untu Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi.
unafurafura hapa na ni siku ya Christmas. Wacha nifurahishe we. Surprise! Angalia mitoto vile imeng'ara kama wazungu. Kama wazungu na wako na njaa. Mungu na njaa? Si tuko njaa. Watoto wako na njaa. Twende KTS kuna offer tuwafanyie shopping saa hizi. Ungesema hivyo. KTS hata unaenda na pikipiki unarudi na gari. Chika hiyo. Nini yangu ndio papa ya. Supermarket wishes you a Merry, Merry, Merry Christmas in the house. Huyu ni Brayo. Hikrisi Brayo anadai tu furaha, akajiambia hatatulia hadi ipate, akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hikrisi upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Nende kama nani? Yes, ndio wenyanya ndio bada. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ati uwe tuongane ona ndeze. Mbie kwende. Baro mwe wewe choke bonde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwinkima ya Leia Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Leia with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Ngĩchokera na nteto nkuru kia yuthi ba Meru ni barombete munini wa rais Kithure Kindiki gutigira Meru ni bakuona twanya twa ngugi thirikari nenene bariuga rwimbo rurwa mwana wetu no mwanka rutwire rwina kiguni muno kiri twanya twa ngugi ni arombete kinya mibango mwanya ya gukiria kari ikinyete Meru uria bakuona akithiuruka nteringi cha Kenya. Muthumurioki na Chikinya. Mbede ni mashumiriti na kutho bakiromba thirikari kutho gitegera muno Ameru kitonyo tongugi bakiwa kiri Kenya Ameru ni rurijo ruria rumbite kutho muno iri kimando ja wandikani rute kuonekana ura kubaterie bakiwa ntubupu iburi kuonekana kagita kara kugiria tho ikioneka thirikari nene ko wandikana every time
ke public service na lo trongo ke iteko wapo iteko dizo bora lakini anto bara bakwandika bakuma ndene ya account ya Meru ne anto ba kai mono na tukiuga twina thirikari iria ina mumero ndene buru getene kieguru kwou turi ayuthi to Meru kaunti tukuria atwina thirikari gikwaria kana tubathi kwa twina thirikari na tukiona mathitho ya thirikari eu ndene kaunti yetu ya Meru kwethira mumeru we mturo thomi muno among the top anto braba thomi na kwethira mumeru iwe mturo na anto baba andiki ba nini ironically na tukirikana bo ya batutiria anto bara especially batu youth twaringire thirikari kukura na anto bara batumikire muno kwethira twi support thirikari ruari twina anto bathomu muno aja Meru itombete kwethira tukethira twenyuma kere employment kumaanisha na beto baraba thomi bateko kwa considered in those opportunities as they arise. Amna bubu baketho bakirotera muno munini mutongire mugongo no Professor Kithure Kindiki bakiuga tena kuthiurunka nteringi cia Kenya agĩũkairia mbeũ mbithi inene kaunti Meru untu bubu butumbite kuthura bukionekana lakini imwana wetu thaire tukwaria thigita ria kugawa intobia thirikari watu youth tukumeana watu tigi tu youth ba Meru county itukwana bethironga county wingi beithia mantu ja maingi ya youth lakini youth ba Meru county batigi nyuma na iria tukwira batu twina mwana wetu kuigira tukuromba thirikari ikwethura youth betu ba Meru county bombe kuthura kinyabo bakithura empowerment uria bangi bakugitirwa itwanete county wingi inya outside Meru outside Mount Kenya beithura empowerment njega na ketha bena youth summit ciao tigo empower a youth ba county yu kwa ayuthi betu wa Meru county nyama ibagwetia empowerment yombethe consider ko empower mumiru kana muyuthi wa mumiru kenda tumba wethe atukitani twinde Singapore twende zote si Singapore kenda tumba wethe atukitani twinde Singapore na kenda muyuthi wa Meru ethere pate ko consider kimanto ya empowerment tora county ingi tukwana sina Linda Summit itukwana county ingi muyuthi akempower ko politically economically na socially nabo muthiene ni kugati aragukinyite kimira kemira kendeke siasa untu bora botebaterie babengi beto iko ayuthi babengi muno bakubwithi biashara ya mira iko ayuthi babengi ruare bari yera na family nyingi muno ire yera mira nirito siasene iko manta mengi thirikari promise re ku withdraw cartels ke mira iko manta mengi thirikari promise re manto ne mira umiririe thoko itorone siasa akiwanga ena weranga tutomba wiki Djibouti no ntiko nthenge wiki kuo na yure rwente ngi ura kawa gakurerwa ura mayani yakurerwa kenda mira ithere consindwa ke kintu kia maana ta kintu kia maana ta kawa mayani kana nyatumba ko bite kwendwa Muthuri Muriuki World TV Muthuri Kangangi Athomi ba Karaja bachukuria mwero ngondo egembe ni bezite amwe na kuthithia gikundi kiao kenda gutetheria kwagirithia kithomo na kuonia ciari gitumi gia kuthomithia ana bao ni barombete athomi bachukuru ingi kuthondeka ikundi kenda guchokaniria kithomo mwirigine juu. Nicholas Chabari na Chotaridia. Arito aba mianka mwanya barabara thomera cukuru ya primary ya Mwero Ngondo bajete bantu amwana moroto wa kumenyana kumau tumba kumya mathina ya tuinyilitie nturene yetu bo muno bwabu baringanirite bantu amwe ta gikundi ikia barabara arito aba cukuru eno negutigirira kuthina mbe na gwikira arito aba ende imoryo na muno nkoroki gukujiria gutigira ana abonthe iba kuthoma muno baba thomagira cukuru ya Mwero Ngondo na kinyantura ira baumite tukumba ukuria sukuru yetu ya Mwero Ngondo tumba kuona kwithwa twe part ya solution ke problems ida si ku affect ana skuru na the community at large kenda tumba kuona utukuza masomo na tupunguza school dropout na manto ya maingi yara tuka with the many things to alumni group and hopefully God's willing together to na turnout inene mno yaritwa sukuru ana bakuruke tudhirie uhalifu na manto ya maingi tolelia kinya manto ara aritwa ba experience kuri thina fulani aritwa betherwa bena cira ituma bare ya kuthoma manto ya mwe atitherwa yolele twenoka antubona tu maybe mwana to perform boboya kana mwana na utaskuru lakini twenda kumenya ora tumbo batetheria kiri kinya kimathwania tukona twina mathina ya maingi nturene twe Mwero Ngondo onto yare utaskuru nonto bakwitha bena ana mbere miaka yo kinya riu twenda kuona ora tumbo kuthiria thina kenda muntu wenthe omba ku wata kithomo
na nikendomba usiendelethia wengwa na ingenya baomba kuthomethia ana bawe na muno tukiolela siginya kana kaeye kala katengi community pia itokaririe muno na kuona tumbo ogeria kenda at least kombo tukakinyoka tutengwa ambo ichaundi twakinyo na kwa kipambale community bakiuga ikwithirite ukionekana kwina makarika amana baingi kwithirwa baita chukuru na ikio ona onto kwina batu bwa kinyari to bachukuru ira ingi mwanya mwanya bakathina mbe na kwibutharana na bantu amane kenda bathina mbe na gwikira mantu makoneni na kithomo kuromba sukuru ira ingi karibu natwe sukuru ira neighbors beto ya Nkiriana ya Murungene moro toyo twambiriria twenda bathiata kenda twende twithwa twi amwe kama community to encourage nyabra by different parts of the country, different parts of the world. They feel part of the group watu join kenda tumba kupeleka group mwe pamoja mbele at least tumba kuriana beto bonde na kinya ko promote boy child ke community so skurira kwa batu be bathome mfano ke batu na twete anjireu kuma mwero Ngondo Gembe North Peter Class Chabare. Aremi bakao wathiru gaiti Gembe South ni berigiri kuongera mbeca mukone nyuma ya thirikari ya county gukurukira rwangi rwa uremi gukinyia mashini ya kuthima kaoa akiaria bisa munene wa uremi saia baito tinoritie aremi kuongera uremi bwa kaoa ni untuburi na baite nene na bwaremi ni bachoketie nkatho ni untubwa kurikanwa ni thirikari ya county kuriukia uremi bwa kaoa. Murimi akona mbeca so ngwetekia tugengarenja janto wetu gavana ni mwanenu na gavana utoke mwisia tu mantu that is why bato yukenchu kumweru ari kupitia we tuina director tuina me tudhane ndikidimikeke kuvima kawa avero gaiti factory ile ni factory kinyawa yeke yambusioke Bwana Yesu asifiwe amen nchoke buwe ni baya sana nonto bo support governor ni baya sana nonto bo believe that governor au kuma uyu ari ukuma pokona resources ya serikali nonto ni kuigwa butoro utuma mwirigi yes kenda boyo wa machini ya kuthima kawa kidimi kia kawa waita renda na mnoku umemeka kinya 5 3 3 mwanja lakini butumbo kiona lakini governor alikuwa that request au kidimi kieni kiurwe kiretwe athiru gaiti na kinyatiki yake urite no urite anto bapo kwa request ithimi na bonda bakathana kagite ne ka turire ndi kwa ndocoke nkatho cia mwanya kiri county government muno thirikari ya His Excellency twethingia no ntuba guturikana na gutuha kithimi ki turakarite na thina nyingi muno nene muno na tugerete kuromba thirikari nyingi ire ikulukite kandika barua ya maingi ende na nkatho cia mwanya na nkirikana kinya ofisi ya director ya karibisa na mbitikiria mwanka kuma CEO kuma mwanka mara CCM wetu account barabo ndo ofisi ya agriculture bato tethia tuona kithimi ki twina nkatho cia mwanya muno kana kuri wata bwalimi kawa ketu ikaitite na mbele kaita kembeja na itu ku thirikari ituikite mikakati kuhakikisha itu kwamba ukija kawa tukiromba nyari mibaraba umire ki kawa bomba choka ki kawa kenda tuithe tumba ukira no ndubira bine tumi tuina mantu yarangi tukubuithi tukwanda mirai tukwanda imera bira bingi na ndandithia chetu into bibionde na nyakawa nako tuketha twinako bira tukwenda muno ni murimi wetu wa Meru aithira na mbeca muko gavana mutuma tuta au nio twakinyira muthejo wa nteto chietu cheru themwe wona cherunga mathaitha tunanusu ni nteto iji na ingi nkuruki hita na mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV ritwa ni Maureen Kinya mona ni ritwa mathithio ni Purity Richard. Iji ni Weru TV.